Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shukpunllami mandak Dioska Abrantaka kashna nirka. Kan maypi kawsakushka llaqtataka ñukami rikuchisha. Kunanka kan kawsakun llaqtatapish, kanpak wasi ukupuramantapish, kanpak yayapak wasi ukupuramantapish sakishpa rilla. Chaypimi kanpak wawakunataka shuk hatun llaqtata rurasha. Kanmanka achka allikunatapish kushami, tukuykuna alli nishkatapishmi rurakrini. Chashna kashkamanta, tukuykunami kanmanta allikunata hapinga. Kanta huyaqkunamanka allikunata kushami, kanta fiñaqkunataka llakichishami. Chashna kashkamantaka tukuy kay pachapi kawsaqkunamanka kanmantami allikunata kusha nirkami. Abranka mandak Dios mandashka shinami, pay kawsakushka Aram pueblomantaka rirka. Génesis 12:1-4 kama. Kanpak kawsaypi ima mushuk tukukushkata rikukungichu, ima chikanta munangichu. Kay rato imata mana rikushpa imata mana sentishpapish, allimi kan tukuy horas ñukanchik shunqutaka allichishka tacharina mushuyaypaq shuktiyaypaq chayka tiyangatik shamungatikmi. Rimashkanchikmi kallarinamanta, rimashkanchikmi shuyanamanta, rimashkanchikmi katiranamanta. Wakinpika ya Dios ñukanchikta alliñanta pushashkata chaskingapaq taringapaqka ashtawan alli aqllayta ruritukushkami lluqshina rina. Achka kutin ñukanchiktaka mañashkami katirachun, amatik sakirichun, amatik chaymunta laduyachun. Kayta chayta hintikuna nikukpipish katirayay chaymantaka amatik ansurichu, amatik laduyaychu nishkatami uyashkanchik. Chashna kaqpipish achka kutin ñukanchikka imata mana yachashpapish, mana entendishpapish lluqsirinami tukushkanchik. Maypi kashkapi manachu kushikanki? Yaya Diosmi imashina payta sirvichun chay munayta kikinpi churashka kay tukun. Chaypaqqa shuk tananakushka hintikuna, shuk yuyay, shuk problema mana kashpaka shuk lugarchari chay munayta tarpurka kallarichirka kikinpika. Chaymanta lluqsichun, chaymanta richunka paychari kikinta kayakun. Chay nishkata kati chinallatik rikuy maymantik pushan. Shuk hatun parlashkami tiyan kay Antiguo Testamentopi Abrahammanta chinallatik Saraimanta. Hipatami paykunapak shutitaka musyachirka, chaymantami riqsinchik Abraham chinallatik Sara warmimanta. Kaypimi achikta rikuchikun lluqshina kashkamanta rina kashkamanta. Génesis capítulo 12 pika rikunchik ya Diosmi rimarka Abrahamman. Chay ratoka Abrahamka kawsakurkami Aran nishka llaqtapi. Shinapish payka Ur de los Caldeos nishka llaqtamantami karka. Abraham wacharishka llaqtaman tigrashpaka chaypika rurashkalla Diosta adoraqkunami kashka tukuy hintikuna. Chaymi mayvalij kan tukuy hintikuna tukuy chaypi kawsaqkunaka rurashkalla Dioskunata katikukpipish. Abrahamka pay kikinllatik aqllarka shuklla mana llullaq Diosta. Diosmi Abrahamman shuk mandashka takurka. Kan maypi kawsana llaqtataka ñukami rikuchisha. Kunanka kan kawsakun llaqtatapish, kanpak wasi ukupurakunatapish, kanpak yayapak wasi ukupurakunatapish sakishpa rilla. Shukti lugarman ringapaqqa maypi kashkatami sakina kanki, chaymantami lluqshina kanki. Sakinami kanki riqsishkata, sakinami kanki tukuy ima allikunawan amañarishkata, tukuy kikinpi riqsishkata, tukuy ima hawalla kashkatami sakina kanki. Chashnami kikinka mayman chayana kashkamun chay tukunki, chaypaqqa achka kutin kikin alli tiyakushkata sakishpachari laduyana kanki. Mana yachanchikchu Dios mayman pushashanikun, mana yachanchikchu kanpak historiawan imata ruragrin, paypak makipi mingarikpi, chinallatik pay nishkata katikpi kasuqpika. Shuk punlla, uni watakuna washaka, kanpak kawsaypi washaman rikushpaka, tukuy historiatami rikuytukunki. Ima shinashik kanka? Ninkichu, ya Dios kayashkata sentirkanimi uyarkanimi, shina kaqpipish manchashkamanta, imata mana rurarkanichu. Mana kashpaka, krishpa chaymanta lluqshishpa rishkamanta, tukuy imalla allikunawan chimpapurashkata parranatachu charinki? Imapitik chikan kanka? Chikanmi kanka ya Dios ri lluqshi nikpi, kikin kasunki mana kasunki. Tapuri, Dioska imata sakichuntik kikinta kayakunga, mayman richuntak ñukataqa kayakunga. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.